Okay, ndi munya barahamba baruhuta bisha ku rugamba ndabirambanye mu macumu abanze mbatsina mu matana ukanitsinzi y'u Rwanda inge nkotanyi rwose rwamenye rero baramutsa ubifuriza ibyiza nta wundi ni Santos Cliff. Ese mwiriweho awe ikaze kuri channel James Sport Focus TV aho ibafitiye byinshi byiza by'umwihariko muri sport. Bakunzi b'amakuru ya sport by'umwihariko mu Rwanda mukazagiye mucikwa cyane, tuba tubafitiye amakuru atandukanye by'umwihariko muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Bakunze ba Rayon Sport murera mukunda ikipe yanyu kabisa, tuba twayibanzeho cyane turi kuyisesengura hamwe n'abasesenguzi batandukanye. Bakunze ba APR namwe kabisa 5 kwa 5 tuba twazanye abasesenguzi babihugurikiwe kugira ngo ikipe yanyu mwumve impamvu umusaruro ibiri gutanga abo bari mu cya kabisa. Amakuru tukarushaho kuyabagezaho ku gihe kandi vuba. Amakuru ajyaho saa moya n'igice rwose za mu gitondo. Ubwo rero si mu Rwanda gusa, tubagera no muri Afurika hose tukababwira amashampiyona akomeye nko muri Tanzania n'izindi shampiyona zikomeye cyane muri Afurika tukahabagerera by'umwihariko n'irushanwa rya CAF Champions League na CAF Confederation Cup, irushanwa rikomeye cyane muri Afurika. Wahava rero tukabagerera i Burayi tukababwira ibiri kuvugwa by'umwihariko shampiyona eshanu zikomeye nta zindi ziyobowe na Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga na Ligue E, tukagenda tuzibanyuriramo cyane. Bibutse rero kugira ngo amakuru yacu ya siporo atazajya abacika cyane, ni ukujya kuri James Sport Focus TV ugakora like, share, comment. James Sport Focus TV, amakuru agezweho ukibonera amakuru rwose n'abasesenguzi tuzagenda tubabazanira 5 kwa 5, ntimukazajye kabisa muyacikwa. Bifurije kuzaronka kabisa mukagenda mubona ibyiza tuba twabateguriye kabisa. I appreciate you.